ইনফৰমেশ্যন চেণ্টাৰ আছাম চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এগৰাকী অংগনবাড়ীৰ ভিডিঅ', যিটো ভিডিঅ'য়ে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে চৰ্চা লাভ কৰাৰ লগত যথেষ্ট ভাইৰেলো হৈছে। তেখেতৰ এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ কাৰণো আছে, কাৰণ তেখেতে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ যি অক্লান্ত পৰিশ্ৰম আৰু জনসাধাৰণক সেৱা আগবঢ়াইছে, বিশেষকৈ মহিলা আৰু শিশুৰ ক্ষেত্ৰত এইটো খুবেই প্ৰশংসনীয় কাৰ্য। কিন্তু অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ এই অক্লান্ত পৰিশ্ৰমৰ তুলনাত চৰকাৰে যিখিনি মাননি দিয়ে সেইখিনি বৰ্তমানৰ সময়ত কোনো অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাই সুখী নহয়। আৰু এই বেদনাসমূহৰ এক গীত আকাৰে নিগৰি আহিছে এগৰাকী অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ কণ্ঠেৰে। আহক শুনো কি গীত গাইছে তেখেতে। घर घर में जाऊंगी, सबको बताऊंगी, सबका करूंगी सहयोग, मैं हूँ आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी आरटी ग्राम गौलोचनपुरवा, ब्लॉक जलालाबाद, जिला कन्नौज से हूँ। मैं आज एक गर्भवती की देखभाल के बारे में एक छोटा सा गीत गाना चाहती हूँ। घर घर में जाऊंगी, सबको बताऊंगी, सबका करूंगी सहयोग, मैं हूँ आंगनबाड़ी। গীতটি সম্পূৰ্ণ চাব আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। सबका करूंगी सहयोग, मैं हूँ आंगनबाड़ी। गर्भवती जब मिल जाए, पंजीकरण कराऊंगी। गर्भवती जब मिल जाए, पंजीकरण करवाऊंगी। टीका लगवाऊंगी, जांच करवाऊंगी। टीका लगवाऊंगी, जांच करवाऊंगी, सबका करूंगी सहयोग, मैं आंगनबाड़ी। सबका करूंगी सहयोग, मैं आंगनबाड़ी। तीसरी तिमाही जब लग जाए, आयरन पे समझाऊंगी। तीसरी तिमाही जब लग जाए, आयरन पे समझाऊंगी। 10 में 5 तरह का भोजन उनको मैं खिलवाऊंगी। आयरन खिलवाऊंगी, दूध पिलवाऊंगी। आयरन खिलवाऊंगी, दूध पिलवाऊंगी, सबका करूंगी सहयोग, मैं हूँ आंगनबाड़ी। सबका करूंगी सहयोग, मैं हूँ आंगनबाड़ी। तीसरी तिमाही जब लगेगी, तीसरी तिमाही जब लग जाए, दूध पर समझाऊंगी। जब तुम्हारे हो बच्चा, माँ का दूध बहुत सच्चा। जब तुम्हारे हो बच्चा, माँ का दूध बहुत सच्चा। नस चटवाऊंगी, ना मुट्ठी पिलवाऊंगी। नस चटवाऊंगी, ना मुट्ठी पिलवाऊंगी, सबका करूंगी सहयोग, मैं हूँ आंगनबाड़ी। सबका करूंगी सहयोग, मैं हूँ आंगनबाड़ी। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক এটা কৰাৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।